إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا ند له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله بشر وأنذر ودعا إلى سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت رسولا عن قومه ونبيا عن رسالته ودعوته. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله تعالى واطيعوه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، اعلموا أن الإسلام أوجب بين الناس التعاون في السر والإعلان والإحسان فيما بينهم، وحرم العذى والعدوان، وأقام العلائق بين الخلائق، ورغبهم في الحب والإخاء والتراحم والوفاء. ولهذا أوصى الإسلام بالجار فأمر بالإحسان إليه، وأكد حقه وحذر من إيذائه وقهره. ولقد كان العرب في الجاهلية والإسلام يتفاخرون بحسن الجوار، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار، فاختيار الجار يكون قبل شراء الدار. فإن الجار الصالح أخ لك لم تلده أمك، يذب عن عرضك ويعرف معروفك ويكتم عيوبك، ويفرح بفرحك، أي يفرح إذا فرحت، ويتعلم ويتحسر إذا هزنت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: 4 من السعادة و4 من الشقاء. أما السعادة فالمرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الحنيء. وأما الشقاء فالزوجة السوء والجار السوء والمركب السوء أو والمركب السوء وضيق المسكن. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الله عز وجل من جار السوء، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. عباد الله، إن للجار على جاره حقوقا عظيمة أوصى الله بها في كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في محكم تنزيله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عباد الله، اتقوا الله تعالى في جيرانكم، اتقوا الله تعالى فيهم، اتقوا الله تعالى في جيرانكم ذوي الرحم القريب وجيرانكم المسلمين. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خطبة من وهندي ميوتا في moƴƴagol e kawtal ma haqqe e kawtal. ɗum noon en yetti allahu subhanahu wa ta'ala, kanko allah haanaɗo yettede, yettuɗo hoore mum ko adi e yettudemo, yettuɗo hoore mum ko waɗi ko kanko woni ko adi mo alaka fuɗɗi, ko kanko allah woni sakkitotoɗo mo alaka hatti. Enen fof no woodi ka fuɗɗuɗen, no woodi ka iwuɗen, no woodi ka suttiɗen, hiɗen mari hattorde. Allahu subhanahu wa ta'ala
ka doole makko ka mangural makko ko kanko woni arano mo ala ka fuɗɗi ko kanko woni sakkitotoɗo mo ala ka hatti ɗum len e yettimo kanko allahu subhanahu wa ta'ala walla arsi ko e yettugo mo bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma ko waɗi kanko wi walahu lhamdu fi l ula wal akhir ɗum noon e yetti allahu subhanahu wa ta'ala en seedike ko kanko tu woni ko rewete hiɗen seedi ɗum hiɗen tabintinni hiɗen fiɓi hiɗen fellintinni ala ko rewdete e allah kono ma ɗum ɓen ɓanga ka kuuɗe men ɗum ɓanga ka golle men wondema ɗen seedi ko allah tu woni ko wooda wondema ɗen seedi ko kanko tu woni ko rewete tawa si en okkira fi makko si kala ko waɗirten e moƴƴereji ta ko fi allah waɗirten tawa en ɗaɓɓa e goɗɗo waccu en ɗaɓɓa e goɗɗo mantu en ko waɗi si a okkiri fi goɗɗo haray fi allah wi ɗon allah kañum kanko haaju makko ala e ko kafida yo allah arti koye laɓɓinan jomo gollal ɗum noon musidɓe julɓe tedduɓe ɗen seedi kanko tu woni ko rewete ɗen seedi ala ko rewdete e makko na malaykankejo ɓattinaɗo wona nelaɗo mo o neli ɗum ɗo fof ko e ley yelwore allahu subhanahu wa ta'ala malaykan keɓɓen hiɓe rewde allah ko yusabbihuna bihamdi rabbihim wala yastakbirun ɓen ɗon hiɓe mawnini yettugo allahu subhanahu wa ta'ala hiɓe yettamo bimbe kiikiɗe jemma e ñalorma ɓe yeddata allah ko waɗi la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ɓen ɗon hiɓe huude ko allah yamiri ɓe kon ɓe yeddata ko allahu lan ɗo woni ɓe yamirde kon hiɓe waɗa kala ko ɓe yamira donc ɓen noon e wawde noon ko jiyaɓe allah allah subhanahu wa ta'ala on tagi ɓe o tagi ɓe e annora o halfini ɓe golle ɗe ɓe gollata ɓen no rewde allah ɓe yeddali allah hende wote donc nelaɓen kadi ko allah subhanahu wa ta'ala woni ɓe neli ɓe fiyo wonan en hujja e dow meɗen fi tan heɓu yeeso allah dalil wondema nelaɗo arali en ko ɗum haɗi jokken dina kan ko waɗi ko kaɗo dina allahu subhanahu wa ta'ala addiri en ka hawre leydi ɗo koye en rewmo rewgol allah noon ko diininorgol diina ka o leyri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama o waɗa ko allah yamiri kon acca ko allah haɗi kon o gollira kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama tindiniri noon o laɓɓinana kadi allahu subhanahu wa ta'ala gollal makko ngal ɗum noon haara en turiki allahu subhanahu wa ta'ala yo ɓeydan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama kisi e dardia wondude e yimɓe suudu maɓɓe e sahabankeɓe maɓɓe tedduɓe dariɓe wakkili sanga satti sanga wuli fiyo kaɗo diina hewtu en ha allahu subhanahu wa ta'ala o weltaniɓe allahu lanɗo o mantiɓe allahu lanɗo maraniɓe aljanna o foɗi ɓe aljanna tawi ɓe wuuri ɓe foda aljanna ɗum aminali ɓe gollugol dewal ngal ɓe foda aljanna ɓe huli allah ɓuuri ado ɓe fodede ɓe foda aljanna ɓe wakkili ɓuuri ado ɓe andude wondema koɓe yimɓe aljanna allahu subhanahu wa ta'ala o daali والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ɓe ardinoɓe ko moƴƴi kon allahu subhanahu wa ta'ala o weltanike ɓe ɗum ko homɓe ko fernoɓe iwi makka acci jawle mum acci ɓeŋure mum acci kala ko tawata wonkino jiñana dogiri fi allahu subhanahu wa ta'ala iwi e leydi fi wiyama rewata allah ɓe yeehi e leydi ka tawata dewal allah no weeɓi allah tawi ma o wacca ɓen o manta ɓen ɓe yeehi ɓen ka mum kadi jaɓɓiɓe tolniɓe weltiniɓe waɗi jawdi maɓɓe ndin e sooke maɓɓe waɗi dendanangal ko sendoto ko yoɓe sendodu allah kadi tawi ma o wacca ɓen o janto fiɗo e kala jokkuɗo ɓeeɗo e ko moƴƴi kon on e fof e naati ɗum se waɗi moƴƴi se moƴƴini yo allah moƴƴinani ha ñande dargal allah subahana wa taala o daari o weltanike ɓeeɗo si allah ala noon o weltanike goɗɗo o lettatamo en toriki allah yo allah hertinan en yarla e makko on tawa ko kanko allahu subahana wa taala o weltani en ɓuuri ko yimɓeɓe weltani en musidɓe julɓe tedduɓe hara hiɗen hikka ɗum donago nelaɗo sallallah alih w sallam downo ɓeygure maɓɓe ne e sahabankeɓe maɓɓe kala jokkuɗo law maɓɓe ha ñande dargal musidɓe julɓe tedduɓe miɗo wasiyo hoore a wondude e moɗo yen huuɗo allahu towɗo hulen allah waɗen ko yamiri kon hulen allah accen ko haɗi kon hulen allah ka allah yamiri en ɗon wata o hattu en hulen allah ka o haɗi en ɗon wata o yiw en ko waɗi noon allah no wondi e ɓen hulloɓe mo allah no wondi e ɓen moƴƴinayɓe golle si goɗɗo wondi e allah ko honɗum o maaboto
فإن الله مع الذين اتقوا من أحب أن يهدى بمعية الله عز وجل فليكن من المتقين فليكن من المحسنين من فالا يبدأ نعمة إتاكا مي وندغول الله o so ay mo wondi Allah kala ko woni si tawi o lo'i o so a doole si tawi o sunike o so a weltare si tawi o mapike o so a hoolare yo wondo e Allah subhanahu wa ta'ala kono non o wondirta e Allah ko yo woni huno Allah o wana moƴƴinowo gonde mum yo Allah arti ko en kulol Allah ngol kala ka wonɗen e kala no wonirɗen o arti ka en moƴƴinalngol mo golle ɗen kene e gundo musidɓe julɓe tedduɓe anden ka diina men ɗum ko islam si wiyama diina ko l'islam Allah subhanahu wa ta'ala o innali diina go sina l'islam inna dina inda Allahi al-islam diina kanka Allah ko islam o holli diina go ala sina islam kadi o jaɓanta kadi neɗɗo golle si o jokki diina go sina islam wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin kala jokkuɗo diina goo ka o diinoro haana l'islam Allah daali o jaɓanta ko moƴƴini wo ko moƴƴini Allah daali o haajaka ka laakara kadi Allah jaɓanta ka laakara kadi ko perdu donc diina kanka Allah ko l'islam ko ɗum yo Allah arsi ko en faamugol l'islamu gollitira waɗi l'islamu wona konngol maaketengol ka ɗengal l'islamu wona ko fiɓa kon tun ko ɓernde l'islamu wona ko golla kon tun ko tere islamu koko fiɓete konko fiɓa no feeña ka ɗengal no haale konko fiɓa haala koyo feeñu ka tere sadi islamu on ko jikku islamu on ko moƴƴum wondigal islamu on ko moƴƴum huwondiral nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe heewama landede sahabaɓe landoɓe ya rasulallah ma din nelaɗo kon ɗum woni diina ay ɗon ko définition ɓe faala andinede kon ɗum woni diina par ce que diina kan hatta tun ko salawatul hamsi diina kan hatta ka sawmi ramadan diina kan hatta ka ittugol zakka nelaɗo ɓe landa ma dinu ya rasulallah ɓe maki diina kan kon ɗum addinu husnul khuluq ɓe maki diina kan ko jikku moƴƴo ko ɗum si wattani yila en taskitike deftere Allah nde en daaray tawen kala farillaji ɗe Allah subhanahu wa ta'ala on farde ɓurɗi heewde ɗin ko ɓattinaɗima e Allah kono okkorama jikku moƴƴo daare korka on ngala daare ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum limadha la'allakum tattaqun kono yo gondimɓe Allah farli e moɗon hoorugol wono o farlirno hoorugol ngol ɓe additiɓe on fiyon ɗum bela jo on heɓay kulol Allah seede mum nenaɗo maki si tawi laatiki goɗɗo e wonno hoori si goɗɗo yennimo si goɗɗo bonike makko si goɗɗo aybinimo yo accir fi Allah enna min miɗo hoori ko waɗi korka kanka neɗe korka kanka okka e neɗɗo jikku moƴƴo korka kanka ɓeydinemo ɓattagol e Allah subhanahu wa ta'ala awa diina kanko jikku ko ɗum hayka desal mo ari ƴamugol ka meɗen Allah wiyali e ndaaru kon somo wari diina par ce que buyno faldi ɗon ida atakum man taradawna dinahu e on ɗum wa khuluqahu fazawwijuhu si ari no ƴamude ka moɗon omo welto ɗon diina mum e jikku mum resinemo goɗɗo no himo wona julɗo tawa jikku makko no boni ka goɗɗo kadi no wona o ala diina tawa mo jogii jikku moƴƴo ɗum fof o kirtake koma diina heɓo jikku heɓo ko hasi kon noon si tawi jikku on moƴƴi hara diina kam moƴƴi en torki Allah subhanahu wa ta'ala yokkoye jikkuji moƴƴi pour waɗi musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni addanɗo en kaɗo dina l'islam o waɗɗini hakkude yimɓe ɓe yoɓe wallidir e yoɓe moƴƴodir hakkude maɓɓe islam ko ɗum portoɓe wiyata est une religion d'entraide mutuelle ko maɓe wona jogodirɓe wallidiraɓe al islamu dinu ta'awun islamu ko diina ko ɓeyata kon complémentarité ko diina wallidiral ko diina jogodiral sen ndaari allahu nan ɗo kaw noddi en to fof ko jammu o noddiri en ka ko irka'u usjudu wa'budu ɗum no wiide tun irka usjud wa'bud
ko holli ko ma wonen wonde ko ma wallindiren ko ma jogodiren islam on harmini lorra none lorra kam fof e jaggite mono woni julɗo wata woni lorro wata woni jaggito islam o ñinni hakkunde yimɓe ɓen jogodire wawɗo wonde hakkunde maɓɓe fiyo gurna maɓɓe ɗam moƴƴi islam o reɗɗini faade giggol wonu hakkunde maɓɓe e nene goto yaha islamu ɓe wi'i ukhuwatu dini aqwa min ukhuwati nasab nene goto yagal diina hino tiiɗi hino mawni ɓuri nene goto yagal enɗan e ƴiƴam seede mum ñande haare badri nen ambassadeur jo arano islamu seydina musab ibn umayr ɓay hare nde lanni capanɗe jeɗɗo mushrikina e wara capanɗe jeɗɗo daha tawino e jeeya e ɓen dahaɓe nene goto makko umayr o ari miñam makko hayni ko to mum ka julɓe o hayni ko to makko tum o moosi tawi mo haɓɓede himo jolkede o sikki ko to makko solnanemo joni o ɓattimo tum o wi e ahi a tefantalan nene goto an seydna musab jaabi huwa ahi dunaka o wi nene goto an ko owmi kati diina ɗo ko o woni nene goto an o wona o wi usdud alayhi tiiɗin kaɓɓol ngol fa inna lahu umman ono mari nene kennejo marɗo jawdi o sottay tiiɗi kaɓɓol ngol holli nene goto yagal diina kam hino ɓuri nene goto yagal enteɗɗal en jaɓay ɗum mo kafuɗa diina mo kafuɗa finde wotere on no si tawi nene goto ma enɗa o jokka diina goto hara ko oɗa ɓuron nene goto ma ko ɗum hara musidɓe julɓe tedduɓe islam on no noddi en faade nene goto yagal timmuga kono noon hande nene goto yagal men ngal enen kaka kara tun seede mum a yiyat musidɗo ma julɗo ka maapi ɓeyda maapi ndema a yiyat ɓiɗɗo ma siɗɗo ma julɗo ka tampata wona saabu ha tampere makko nden ɓeydo a wonay a yiyay ka musidɗo ma julɗo hara ɗa wawi mo wonande saabu hara o perdani jawdi makko ɓeyda waɗde saabu no o perdira est ce que hara noon on fof ko on julɓe hara on fof ɗo nodditi ka diina woɓɓe ha nodditori e sunna wona saabu yo musidɗo ma julɗo lorɗo est ce que haray oɗo o faami diina kam est ce que haray oɗo o faami ko ko wiyete haqqul ukhuwa ɗum no mari haqqe nene goto yagal ngal ka diina no mari haqqe musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah yurme en kono haray alhaali men on no hulɓini islam on o noddi e faade e yurmodir attarahum yurmodiren islam o noddi faade e goto kala hunnu ahdi ndi o ahoda ndin e musidɓe julɓe de hakkude men e Allah ko laabi jelu ahduɗen firtuɗen ko laabi jelu wiiɗen e waɗa e ronkuɗen wadde ko njelo foduɗen tultinɗen tontota ko goto kala e ñaawo hoore mum ko ɗum Allah subhanahu wa taala ɓay ko moƴƴo o nodda en aaje heewɗo enna hee ndaaru hoore ma ko adimi ndaaranoydema waɗi si a ndaarani hoore ma a metani hoore ma a yiyay ellaji ma ɗin e ɗuytareji ma ɗin etoɗa rattrapoɗa fiyo ɗi moƴƴu hare ko Allah daadi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullah joma daali kono yo gom yimɓe huule Allah wonki kala ndaari ko honɗum ki gollani janngo ma yo goɗɗo kala waɗi hoore mum ñaawore mum ne ka wonɗa ɗon est ce que fewndo ɗo hiɗa moƴƴi 100% est ce que fewndo ɗo ko ni Allah yiɗi ya wonir est ce que si mayde arima fewndo ɗo hareɗa weltori on sabaɓe mbi kamɓe si wiyama maya janggota fisore ala ko ɓeyda o se wiyama ɗo joni koye nde yontere ceerno madina ala e dondirama nadugo e julirde ceerno janggo ɗum ɗon ha wulla hoora to par ce que no andere amen nden hewti awa sahabaɓen kamɓe hari koko ñaaɗo makkanno Abdullah ibn Umar ko ida asbahta fala tantadir al masa fa ida amsayta fala tantadir as sabah si weeti bimbi wota felluki jemma tawete enen noon ɗen felliti ɗo jamaji butawen par ce que en jottoɗo waɗen programme ji ɗuɓi capanɗe joyi si weeti bimbi wata fellitu jemma tawete si jemma tawima wata fellitu bimbi tawete naftor gurnam ma ɗan ko hadiya mayde
ko waɗi si wiyama goɗɗo maayi hare golle lanni o artata fiyo o gollitu ɗum Allah subhanahu wa ta'ala noddi en o wi en hittin wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin kono walan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun si tawi hewti musidɗo ñeñinantaki goɗɗo ko ɗum sen daari en tawi Allah itti o addi en ka hoore leydi ɗo itti o tagi baba meɗen adam ko piigi ɗiɗi o noddeni faade e muɗum qul yabluwakum ayyukum ahsanu amala o darni en par ce que tagigal meɗen adde en ka hoore leydi ɗo ko jarrabuye on jarrabuye ɓurodirgol ngol ko ɗiɗi koko moƴƴi e ko ɓuri moƴƴude Allah noon o noddi en faade e ko ɓuri moƴƴude yabluwakum ayyukum wana yuhsinu de ko ahsanu ɓurowo moƴƴinde ɓurowo moƴƴinde golle haray ma wattene ñila musidɓe julɓe tedduɓe ettoɗen faamen dina men kan gollitiren ka allahu nan ɗo noddi en yurmodir yo en yaafodir wo ɗum waɗi islam o yamiri e kawtal ngal yo en moƴƴo e maggal islam on tentini haqqe e kawtal ngal islam on hulɓini en ga e lorrugol kawtal ngal ma ɗum hollugol mo doole laatinoke arabuɓɓen ko adi islam arde hiɓe mantorayno hiɓe wasorayno moƴƴagol e kawtal maɓɓe ngal kamɓe hari ko honno ɓe soodirayno galleji si tawi kawtal moƴƴal ngal no ɗo kawtal moƴƴal ngal ɓuri ɗuuɗirde kawtal gongal ngal ko ɗa ɓuri ɗuuɗirde prix parcelle on kaka kawtal moƴƴal ngal ɓuri seerirde ko waɗi goto kala no yiɗi heɓugol kawtal moƴƴal ɗo non enen ko ndaaraten ko ɓuri fewde laawol ngo on no fewti laawol on tigi kuti o on tigi no wakkili tum fii yo heɓu awa kamɓe hari ko honno parcelle ji ɗin sattiri fewndo maɓɓe kaka kawtal moƴƴal ngal ɓuri wonde ɗum en heewi tan ngol hay toɗo ɗoɗɗo yo Allah jaaru qabla daari hay ɗo wata arabu ɓe ɓenna ko kawtal ngal de adi galle ɗe yani ko a ɗaɓɓu kawtal moƴƴal si ɗaɓɓa galle ko wonta haala hande noon enen koye ɗaɓɓu ka ɓatti laawol ngol ɗo en tefata anden siko kawtal moƴƴal e siko kawtal bongal heewi buy ɗaɓɓoɓe terenji tawa woɓɓe goo ko siɓɓe men goo soodita ko waɗoɓe église ma makki ma goɗɗum go par ce que ɓe landaki ɓe yi tum prix on no moƴƴi ma no ɓatti laawol ngol ɗo hakkiloɓe soodata wontirana ɓe nisa ko ɗum waɗi hara islam on kamɓe kadi islam arde heeferɓe ɓen kamɓe hari kono kawtal moƴƴal ngal ɓuuɗiɗi o prix terrain on ɓeydorto ɓe wi kamɓe hari ɓe suɓotono kawtal ngal si ɓe sooda terrain o ko waɗi kawtal moƴƴal ngal wo ko nene goto ma kono ko nene goto mo yumma ma jibinaani himo danda ma boneji sutiɗima himo anditanama moƴƴere nde waɗanɗama himo suuɗanama ayibeji ma ko waɗi neɗɗo mo ayibe ala yimo goto arabu wi wosi faala ɗaɓɓude neɗɗo mo ala ayibe an terto heɓata giɗo wosi faala heɓude giɗo mo ala ayibe hay sa ɗaɓɓaale ko waɗi heɓata giɗo mo ala ayibe abdoullahi ibnu seydna omar kañum maaki rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi o wi yo Allah yurumen neɗɗo neldo walan ayibeji am haalano walan ayibeji am fiyomi accuɗi fiyomi tertoɗi fiyomi moƴƴinɗi ko ɗum woni nene goto hegal ma ngal somi yiirema ayibe yomi andine kono yewre gunɗo hiɗa wonde yo Allah ɗo accum accira sabi Allah subhanahu wa ta'ala seydna omar maaki yo Allah yurume on karma koɓe ɓe wi galinti ga ɓe wi kono noon tuuba liman sagalahu aybuhu an uyubi nnas moƴƴere e malore wooda ni on mo tawata ko ayibeji mum ɗi maafini ɗum wona haalugol ayibeji yimɓe aya ɗo goɗɗo himo wonde ayibeji temedere iya neɗɗo hino mbaɗi ayibe mum gotum o yalta e firtugol kon ayibe mum fiyo oya wirta a yeggiti sa surri musidɗo ma julɗo Allah surrete sa wertimo kadi Allah wirtete ko ɗum fametege ɗum ka donc hare musidɓe julɓe tedduɓe haray neno goto ma o ɗo naymoma jibinimo kono himo dandama bonneji sutiɗima himo anditanama moƴƴere nde waɗantama himo suuɗanama ayibeji himo weltora saabu welo welo ma himo suno saabu suno ma himo heɓa museydi saabu museydi ma nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe gongi sanga ɓe makuno ɓe maki piiji nayyi ko jeeya ɗum e malore mo heeɓi piiji nayyi ko adna ɗo koko wiyete bonheur kon haray o heeɓi ɓe maki ara ɗum ɗum heɓugol sonnajo moƴƴo
sonnaajo moƴƴo naada sumen on non e yewtaki sonnaajo moƴƴo nelaɗo maaki e hadise goo on fof yintoto e makko hayru nisaikum ɓe konti ɗon piiji buy ko on ɗo woni sonnaajo moƴƴo ɓe maaki ara noon ɗum ko heɓugol sonnaajo moƴƴo e heɓugol galle yaajuɓe e heɓugol mbaɗɗateeri newiindi e heɓugol kawtal moƴƴal si neɗɗo heɓani sonnaajo moƴƴo haray ko wiyete dakam mi adna kon o faɗi adduniya mata wa hayru mataiha almar'atu saliha aɗa maki adna ko dakam ko naftorɗum ko ɓuri moƴƴude e ko naftorte e piiji adna ɗi fof heɓugol sonnaajo moƴƴo e maki heɓugol ɗo galle moƴƴe ay galle yaajuɓe tawata ɗum tigi no mari ka fonto kañum e ɓeygure mum surtout ka Konakiri wuli ɗo tawi an ala ko ɓeygure ma fof to ahi woni hara heɗa ɓitti ande non a ɓitti o tuma yawɗa ka yaaji e ndi nguloji ɗo ko tawata courant ala sonnaajo ma kanko o wata wonde sina ka o ɗetti hijabu makko ka o ɗetti conci makko tawi noon ɗu jaaja tawi ɗum no faaɗi ceerno woni hara wono soñi ɓe wi heɓugol mbaɗɗateeri newiindi ko andita ɗum kadi ko nema ɗum Allah hokkidirima ɗo oto koro tawi so weyti wimi ko puusugo si ari ko embouteillage ko puusugo sa yalti bimbi a puusay mbiɗa arta a puusay andan wodi heɓugol moto mum haysi tawa ko poto mum kono tawat ɗum panata a tawi ɗum kadi ko nema maki heɓugol kawtal moƴƴal so heeɓi kawtal kadi tawi yandi bimbi o ko sendindirgol a wawta ɗanotako a hewta heɓata ka fotoɗa ta ko kawtal bongal musique no waɗiraɗa rewɓe no ɓortoriɗa ndiyan tuundi ko hibbeteɗo ira ala haaka ma andi heɓi so ngal kawtal ɗo a nawnataɓe darama a mapata ko ɓeytanama mapunde a weelatake ɓe okkorama haray ɗum kadi moƴƴani haray nela sa sallam maki ɗiɗo piiji nayyi mo heeɓiɗi haray ko jeeya ɗum e malore ɓe maki kadi piiji nayyi ko jeeya ɗum e malkisa ko jeeya ɗum e ɓittede ko contraire ɗiɗa heɓugol sonnaajo bonɗo ma heɓugol galle faaɗɗe e mbaɗɗateeri gondi e kawtal bongo e maki mo heeɓi kadi ɗiɗo ara tigi tigi on ko heeɓi ko wiyete malkison warnango ɗum ne Allah sallallahu alaihi wasallam kamɓe hay hiɓe morotono Allah ga e kawtal bongal ɓe toro Allah ɓe maka Allah mi torikema danda miɗo moolo e ma immorde e kawtal bongal ɗum noon foti ko adna ɗo ɓay adna ɗo belletti en yii ka siira nelaɗo ɓe kawtidi al yahuda lorraynoɓe ɓe nelaɗo holla ɓe jikkuji moƴƴi wona saabu ha ɓen naata l'islam joni noon koɓe moloto Allah ɗo kon ko fi daril muqama ka galle ñiiɓal mo gari noon galle ñiiɓal ɗen ko ñande darna ɓe felliti haray kawtidiroɓe ne nelaɓe sallallahu alayhi wa sallam haray ko moƴƴuɓe ɓen haray ko suhada en ko salihina en wa hasna ulaika rafiqa musidɓe julɓe tedduɓe ɓe maaki haray kawtal ngal no mari haqqeji mawnuɗi Allah subhanahu wa taala wasiike en ɗi ka deftere makko tedduɗe e konguɗi e dow konngol nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam allahu lamɗo on o daari suratu nisa Allah daari wa'budu llaha rewe Allah wotinɗinemo rewonmo kanko tun wala tushriku bihi shay'a waton ɗimmitanmo hay goto wa bil walidayni ihsana moƴƴo ɗon e jibbinɓe on ɓen ɗiɗo e muɗum ko waɗi moƴƴagol e ɓen ɗon ko Allah woni ko yamiri moƴƴo ɗon kadi e ɓadodiraɓe enɗam ɓen moƴƴoɗen kadi e alyatimaɓe ɓen e miskinɓe ɓen e kawtal tawa ko ɓattiɓen kadi ka enɗam yen moƴƴo e maɓɓe e kawtal kadi tawa ɓen no wona ɓattiɓen ka enɗam kono ko wondiɓe bange foti ko e yeyde e maɓɓe ma ko en kawtal ka suudu ma en settuda e woni wa sahib bil jamb nam e wondiraɓe bange e ɓiɓɓe laawol e ɓe ɓe jeytirɗe ñaami men Allah subhanahu wa taala noddi e moƴƴo e ɓeɗo fof Allah noon subhanahu wa taala o yiɗa kala mawnintinotoɗo o yiɗa kala mawnintinotoɗo wasotoɗo haray hulen Allah e kawtal men ngal hulen Allah e kawtal ngal tentini si tawi ko kawtal kada tawa enɗan no toon huren Allah kadi e kawtal haysi tawi na en enɗan kono ko kawtal men ka julɓe yen wulu Allah tawi lorru kawtal haysi tawina o julɗo haysi tawina o julɗo islam o wi ko ya moƴƴo e makko hawnaki moƴƴagol e makko ngol hino wona saabu ha
o iwa e ko woni ko e muɗum o ara e diina ma kan ko waɗi an ko diina ma ka wiya makko e makko aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين الحمد لله الغفور الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله تعالى اتقوا الله تعالى وارعوا حق الجيرة وأحسنوا مع جيرانكم السيرة فوالله إن أذية الجار لموجبة للنار فقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوابه وإن الأمر ليس كما تتوقعون ولا كما تظنون أو تحسبون وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى جاره فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله اختر ما شئت يا أخي الكريم اختر أيها الجار الجنة أو النار ولقد ابتلينا في هذا الزمان بالإعراض عن الجار فكثير من الأحياء الجار فيها لا يعرف شيئا عن جاره بل لا يعرف اسمه ولا غناه ولا فقره وواجب المسلم تجاه جاره أن يتحسس حاله فإن رآه على خير أعانه وإن رآه معوجا أقامه وأن يتفقد حاله ومعاشه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما آمن من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم فيتق الله عز وجل كل جار بينه وبين جاره فيتق الله أن يكون فيه قطيئة أو ضغينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق الناس وسيد جلب تدب يتي الله توبه يتي الله يافتوه ko yafato Allah subhanahu wa ta'ala yurmene makko ne no buri tikkere makko ne yurmene makko ne no buri tikkere makko ne no ari hadisi qudsi yimbe dido goddo go tawno wayno e geddi mawnude hulbiniidi hakke manko o mawni din geddi o wi wallahi la yaghfir Allah lak o wi mi woniri Allah yafanta ko Allah lando wahini annabajo makko yo noddu o lando makko honɗum o wondani Allah wondema Allah yafata ko Allah dari landi o neɗɗo simo andi ittiri tikkere ande landimo simo andi ittiri yurmede ande awa humpitumo rahmati wasi'at ghadabi yurmede ande heƴƴi tikkere ande laqad ghafartu li fulan wa ahbattu amalahu mi yafanike kaarijo kanko golle makko ɗum mi bonnitiimo fuɗɗito e baa siɓe julɓe tedduɓe ko neɗɗo ko yiiɗo goɗɗo e bakkatu o ande yaafoye Allah ɓuri mawnude wata gooto kadi hoolo daɗi wata gooto hoolo daɗi ko ɗum wiide sahaba en kamɓe hari heɓe baynal khawfi wa raja seydna Umar o maaki wosi wiyama fof naata e aljanna si wona gooto mo hurtata hara ko woni gooto mo naata هذا خوف هذا رجاء هذا خشوع وينكي نار وتأم هول اقبل الله سبحانه وتعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله أولند تاكو أولند تاكي كو واتكو كانكو نون أولند تتو إن كلا كو واتكو إن سيدي كانكو تولي كو ربته كافي ديكو على ناو e seydi kinaɗo men Muhammad ko nelaɗo makko ko jiyaɗo makko Allah ɓeyde nelaɗo kisi e darja wondude yimɓe suudu maɓɓe e kala jokkuɗoɗa maɓɓe no moƴƴiri ha ñande danga jiyaɓe Allah to teddu
ulen Allah towuɗo renen haqqe kawtal men ngal moƴƴoɗen e kawtal men ngal moƴƴinen jikku on faade e kawtal men ngal e maaki ɓe wondiri Allah lorrugol kawtal no waɗɗina neɗɗo naatugol yiite lorrugol kawtal no waɗɗina neɗɗo naatugol yiite nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe toondiri kamɓe sahaba en ɓe wondiri ɓe maaki wallahi la yumin si nelaaɗo wondiri harayno mawni hiɓe waawi maakude haɗo wondira ka haɗa ɓe woodi maako maɓɓe on hiɗen gonginimo kono si yehi ha nelaaɗo maaki ko tentingol si ɓe wondiri ko tentingol maako maɓɓe on e hulɓinagol ko ɓe woni e maakude ko si nelaaɗo maaki mi wondiri Allah haray ɗen fof ɗen heɗi hiɗen tuɗi noppi andugol ko honɗum nelaaɗo wondiri ka e ko sabu honɗum ɓe wondani ka awa ko ɓe wondiri ɗo ɓe maaki ɓe wondiri Allah gomɗinta ɓe deƴƴi sahaba en maaki ɓe heɗi ɓe maaki wallahi la yumin ɓe wondiri kadi Allah ɓe maaki gomɗinta laabi tati sahaba en tawi no faala andude ko hombo woni on neɗɗo mo gomɗinta ɓe maaki ko hombo woni on man la yuminu jaruhu bawa'iqa ko on mo tawata kawtal mum hisata boneji makko yani anda wonde e kawtal kono kawtal mangal ko moƴƴere tun yorata e maɓɓe ara e ma machallah kono an noon ko boneji ma ɗin tun woni iwde e ma yaha e maɓɓe kala bone iwro e ma ɓe hisatama e maki an a gomɗinali nelaɗo wondiri an haray wona a goɗɗi honi rentoɗe wattane hakkille o yehi goɗɗo ne heɓa ɗo feere darnugol étage o sohla ɗo terrain million ji o ma étage mo million ji o ronka gesude gayka ndiyam fof septique ka lorreji makko ɗin yani ka ndiyam makko tunuɗan e ko boni ko iwata ka makko kan ka yaha maroyo tawa ɗum ɗon ko yahu ka yaasi yimɓe juppa tuñina conci mum lorra kawtal makko tawa himo wakkili ɗum ɗo ɗo wono suno woɓɓe huɗa sikka ɗum yarani ko ɗum tampere wonde laggine nden hakkeji ɗin ɗuuɗo ko ɗum ɗo ko ma tuuɓe ruttoɗen Allah subhanahu wa taala moƴƴine jikkuji men ɗin yiɗidiren wallidiren Allah walla en neɓi toradal Allah wallu en noon ñande torɗe o Allah ɓutta sattini waɗen ɗettari sababuji yo wallu en maɗaɓe ten ɗi sababuji i Allah wallu men noon e hoore hon ɗum o wallata en e moƴƴine wattaqullaha wa alamu anna allaha ma al muhsinin e moƴƴine wonden e makko walla en si wuri sa wondi Allah mabotako a mabotako ñaama a mabotako yara ɗum mapinali julɓe aranɓe ɓe no wodno ko mapinenoɓe enen hannde ko gurdam ɗam mapini en heɓugol koko ɓiyete c'est-à-dire les fondements de base heɓugol ko tawata ko ɗum woni ko wurirte ndiyam courant e ko waytata e muɗum na ɗum hannuno en mapinde est ce que jikku men on no moƴƴi est ce que no Allah lamɗo faala yo woniri noon no woniri sakko wonen ahlal lil nasri fiye wonno yimɓe ɓe Allah haani wallugol kono e hewta ɗon taw ko ma wakkilo ɗen hewte musidɓe julɓe teddu e wi haray nelaɗo kadi maki hadise goo piiji buy hiɗe waɗa ɗo tawa ɗe yawiti taw Allah no mawni ɗi nelaɗo sa sallam maki kala on lorruɗo kawtal makko haray o lorrima ahi andi jaka buy emen lorri nelaɗo taw anda tawaɗa so a lorri kawtal ma andu a lorri nelaɗo sallallahu alih wa sallam e si mo lorri nelaɗo maki mo lorrina haray o lorri Allah mo lorri Allah ko Allah ni ko wattamo somo yiɗi o yaafamo somo yiɗi o nanngamo lettamo rentoɗen e lorrugo kawta ɓe maaki suɓiɗo neɗɗo hayo neɗɗo juɗɗo suɓo a suɓoto aljanna ka ko yiite kala waɗen suɓotoɓe aljanna ɓe wi en jarri borama e o zamanu men buy hande no ɗurmi e kawtal mum peewi e quartier ji buy kawtal ngal anda inde kawtal makko goto ka no cuhi mum no fermi waɗi hoore mum prison on sa landama on kadi kadi tirete woni si tawi an a naata e yalta sa arti a yalti e sette a naati e sette a anda fus ko feƴƴata a yaltata ɗon an koye kaso wonɗa an koye nanngal wonɗa an koye prison wonɗa heewi e quartier ji ɗo taw kawtal ngal anda mo kawtidi o anda simo welti ma simo maapi o anda simo andi ma siko miskino o anda o sino selli ma simo ñawi wonon ko ɓe kawta ɓe wino haray ko waɗɗi julɗo kala telema kawtal makko ngal ko yo tefo alhaali makko so yimo e moƴƴere o walla mo
so yi mo ɓoylagol o wurtama o tefindo alhaali makko o e gurdam makko si tawi hino woodi ko o maapori mo mari feere o ittanamo maapunde nden si tawi himo yiɗi mo ande o ittanamo ande nden nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe maaki gomɗinta kala koɓe gono wi hadis on ko lowɗo ɓe yi kono gomɗinta kala on waaliɗo jemma hara himo haari kawtal makko ngal no weeɗa hara himo ande ɓe maaki on kadi o gomɗinta haray noon ɓe lettiɗe ande woɓɓe ɓe ñaama ha si tawi bareji ɗin haalaɗo ɓe nanoma hande ɓe harlaɗo woɓɓe si ñaami luttinaade haray ɓe ñaamaade woɓɓe si ñaami hawkaade haray ɓe ñaamaade ɗo annduno woɓɓe goo ka woni labe si ɓe nafike ha bareji ɗin ñaamaadi tew ha luttini ɓenne hande noon hande weelaaɗo wallahi hande nini ko allah holan ɗum to woni anndude kono ɓe ɓedde hay ko soƴƴaade allah bongantaake wata hollu allah ko awni artikude hoore ma toujours ko awni hiɗe hattojini allah subhanahu wa taala kala ko allah okkuma yettama muññoɗa yankinanoɗamo kanko rabbu samawati wal ard haray islam o neɗɗo on e kawtal makko nayi ɓe konnodir wona ɓe taƴodir ko waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e mako no wata en konnodir wata en añidir wata en haasodir wata en huccodir wata en taƴodir koye woni jiyaɓe allah nene gotoɓe haray dagota ko julɗo ka taƴoto musidɗo makko julɗo e dow jemmaji tati ma ñaɗi tati ibadallah fattaqullaha taala wala ya'tadi ba'dukum ala ba'din war'u haqqa al-jira faqad ruwiya an abi malik radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala a'zamu al-ghulul inda allahi dhira'un min al-ard تجدون رجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتتل أحدهما من حد صاحبه ذراعا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة من 7 أرضين سبع جلبة تبدو بهذا سكي ترى وما كنا صلى الله عليه وسلم ينودي أن تاو ين هو الله تو دون نقدر كوتال منغال وتغوتو جغيتو دو كيرو كوتال مو سداي كوتال ما هي دون كافي ليد an wata ɓatto keeron ngo sakko yewta allah no haalana en watte keeri allah ɗi wona en ɓattuɗi sakko yewte ko noon kadi keerol hakkunde men e yimɓe ɓen antere ma ko 29 métre ndeɗa waɗa cour ma on ɓettu ka 28 acca 1 métre ma acca 2 métre andi a ɓattaki keerol ngo sakko yewta ka kono so ari a mayi ɗon ka 29 métre andi haysi ko centimétre feƴƴi andi hara jam fiki on tigi no nango hara anda tawa ɗa yewti tawa allah no nanguma ɗon ko tokkoye molnami wata on tigi ɓatto allah wiwata ɓatto sakko yewta an kadi accu ɗum ɗon ko waɗi si a yawtini seeɗa ɗum ñande damgal ɗum taarinte yiite ɗum waɗe daande on tigi wala dandu wata ɓatto keeri ɗi si taari ɗen ino woodi ka yawtinɗen reginen ɗum ɗo ko adi e yaade laafa taw on tigi hersu ɗum si tawi on tigi no yawtinno keerol kawtal mum 1 métre 2 métre ɗum no heewi mbiri kiiri ene noon oɗo ella ala bonnoren ko ɗawon wata on tigi hersu yawgol nelaɗo sa sallam ɓe maaki man kana alayhi mazlamatun falyatahallalaha min qabli an yatiya yawmun honɗum la dinara fihi wala dirham ɓe maaki mono marani goɗɗo tooña mono marani goɗɗo janfa ka o janfino yo eto o rigila ɗum ko adi o yahude ka allah ko waɗi toon mbuuɗo ala toon dinaro ala toon dirham ala toon en torki allah subhanahu wa taala yo allah waɗu e moƴƴotoɓe e kawtal mum yo allah moƴƴi jikkuji men yo allah yafano en bakkatuji men en torki allah subhanahu wa taala yo dandu en jikkuji bonɗi toro ɗen allah no moƴƴina en jikkuji ɓe torotono allah e maka اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق فانه لا يهدينا لاحسنها الا انت واصرف عنا او عني سيء الاخلاق فانه لا يصرف عني سيء الاخلاق الا انت هذا هيبغو جيكو موجو no heɓora kan torogo ala yalla okko en jikkuji moƴƴi nelaɗo ɓe torotono allah ɗo yalla okko ɓe jikku moƴƴi yalla yiilu itte maɓɓe jikkuji bonɗi ɗin ara wakkino ɗen heɓen jikkuji moƴƴi moƴƴuɗen e kawtal men ngal aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ir muslimin min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون